Yes, Bisaya ko. So many of you guys were shocked that I speak Bisaya. Muna akong native tongue. Mama, prove nga Bisaya ko ma. Speak Bisaya ma. Kumusta? Maing buntag, maing Pasko. Taga Dipolog, Sambuanga Taga-asa ka? Taga Dipolog, Sambuanga del Norte. Musayo ra ba din namin? Taga-asa ka kamulay ka ma. Kamulay ka ma. Taga-asa ka day. Taga-asa ka. Taga Island of Mindanao, Dipolog City, Province of Sambuanga del Norte. Taga Dipolog me, kung mangutana mo kung asa me, taga-asa me, taga Dipolog me. Sa mga Tagalog Filipino, sorry, this vlog is gonna be mostly Bisaya because people are asking if I speak Bisaya. Ganda ng hair niya. Healthy. Wow. Mag-lunch to sa Mandarin. So nagunahon na mi ko asa mi mag-lunch. Ay na kay magbisaya ko eh. Ma, asa ta mga turon ma? Manimba ta doon. Manimba siya ta. For the Tagalog subscribers, mga to. We are gonna go to, I don't speak Tagalog very well, I'm sorry. We are going to the church first, Simba, and then we're gonna go eat Indian food. Biko is right. Look what my mom made. The Biko. Biko! Biko is ready. Ang Biko. Bao. Manimba nami, padalo nami simbahan. Saya mo Canada naman eh. So, I heard that it's possible to put a subtitle for the vlog. If you guys have time, please put subtitle for this vlog for the other viewers. So, magbisaya lagi ta kay daghang na-shock ka sa previous vlog nga Bisaya dai ko. Sila nga, hala, Bisaya na siya ni. Kasadya ining takna. Ang babait ninyo, thank you. Ay na kayo sa ulo no, masuko tong mga bata ba. Hey guys, so we're back. And we're back. We're here with our brother. Say hi, Josh. What you trying to do, man? Should I trim my beard or should I keep it growing? I don't know, guys. Leave the comment down below. Nanapod pa oh. Nice to know nga Bisaya dai ka, proud of you. Oh. Man ako story nimo ma. Di ba ga-deliver man tawag kuan? Regalo sa mga atong Pilipino. Kung mag-deliver ka, mga Pilipino, pasudlo man jud ka. Oy, pasok po kayo, ate. No, hindi na po, hindi na, okay na. Pasok! Pasok na sa atin. Na mga anak po kami. Pasok din yan. Bisag balibara ni mo din yun. Hi guys! We are going to a Filipino party tonight. I didn't vlog all afternoon because I didn't do anything. But here's our outfit. We're looking cute. My mama, ma. Hi! Good evening. I'm out tonight. Spell elf. Elf. Silent H, silent G. Oh, ikaw na bahala ng asa Christmas tree. What? Hi, how are you? One, two. I want to be free. No. 1, 2, 3, 4, 5. That's the last Earl. one. Where's the last one? Your face. That's 3. Mano mo pala si Mama? Mano mo pala si Mama? Mano pala si Mama? 3, 4, 5, go! Hi guys! It's the Christmas morning. Is that what you call it? Christmas morning. Og mag-exchange gift na me. Bisaya vlog gyapon eh. So this is how we do our exchange gift in our family. Okay, game. Kanisa, mag-doon mo be just 5, 6, 7, go! Wow!
doon kaya wala kayo pang Black ako! Ay, masuot pa. Thank you. Magdayon. Suwaisa! Suwaisa! Kisam na ako. Wala, matching na sa kasuri si Joshua. Unsa ni? Abrihi! Basaha! Always last forever. Simple. Thank you. Simple but sweet. Anong galaw niyo mga kuhan? Nagpalit na ako. Ang sapatos ba nito? Kilo! Si Abrihi na! Sabihin na! Ako, wala sapatos! Sabihin niya! Para mo kagawin! Para mo mo natawa, Loyo! Agay! Wow! Mabuyaw. Wow! Laganahan ko. Okay, ah. Salamat. 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 Ako yung Bruloy. Ano mga mag... Special na nga mag. Oh, nasa ko Saan po ni? Kana, ibo ang phone. Sige galubat. So karon wa na kay rason na. Nalubat ko! Oh, what makes a good dad? It's a sige, speech. basta. It's a perfect blend of strength, humor, and wisdom. It's knowing when you Kailangan step mo back, dana. step in, or just let a hug do all the talking. It's being there to celebrate life, good times, and comfort. Honest and sincere. Kaya, Alaga, duda ko ani plane ticket! Plane ticket to Vienna! To my mom. Ay, karon gift ni mo. I just want you to know that even if I don't always say it, I feel really lucky that you're my mom. Oh. You've done so much to make me... to make me a person I am today. And I'm just thankful that I had to learn from as I grow up. You're an incredible mother with a loving, giving, and generous heart. Merry Christmas. Love it. Oh. Alam niyo wala pa ni mo napakli lahos. I-check imong email mo. I-check imong email mo, security number. Na-security answer. Kay kapoy man og pangitag gift. Isin lang kwarta. Wala ko Alauna, 5 naman. wala ko panahon ipotos. Kanalimtan. Sumuni ka papa. Ang message ako ni papa. Birthday party man ako. Ay, sorry. Di na siya ganahan nga muli ko papa. Ay siya ganahan blindog ka. Plasta lang kasi yung TV. Plasta lang kasi yung TV, papa. Walang doon na mag-wini. Wala pa plastaron man ko. Saka na sila pindan. Keyboard. Agoy ma! Keyboard. Ano yung karatanan? Ay, lagi putos. Nahotan ko Christmas wrapper. So kani siya, pan paper na sa sulod. Hindi ko binan na og silupin nga Christmas wrapper. Maklaro man. Oh, So ratchet. Oo. Dahil na, oy. Doon na lang may abre! Grabe, makadaktig kaya. Bakit makatay? Wow! Oh, nandito kayo. Oh my God, I needed boots! Kani siya, nahotan na po Christmas wrapper. Pan paper. Dahil kani ako na pong giplastaran na mo. Muna yan po siya design. Ay, hala ka! Balo lagi ko! Unsay size ani? Ha? Mutubo Dadere pa o na. til o! Okay na, mutubo pa na. Elisan? Okay, para may grade 6 ni mo, napasok ka ni mo. Ganda na graduation ha? Oh, medyo ako. Kamama, Sumuna, boy, murag wayang mo. Ano, gaduda ko. mora yung pangayo, oh. Pila po ni Doy. Paki-check na yung... Parang isa kong mga pinanggang anak. Wala, na-improve na! Na-improve na! Kaput niya, wag ay ko kabawaan na. Hala! Nakala! Frappuccino! Para rin ako pas? Wala, ang paper bag, isulot pag yung paper bag. Ay! Ba't sure ka? Saan ba ito? Brihi! Hala! Hala! Hala, wow! Wala, muro na po din uga ng Eh, kuan mo. Pacman! Wala na! Wala na yung Speechless. Wow! Hala, sinso na.
Di namin just. Uy, ang trophy mo Wala na ako naghan eh. lagi ni. Ganaan ko anak ma. Sige, Oh, gisiya, shit. gisiya. Para mag-shave. Ma, why don't you like my beard? Merry Christmas! Hey! Mga taga-Dipolo. Hey guys! Ayun po, kakatapos lang po namin, no? So, nag-exchange gift kami and here are the things that I got from my family for this Christmas. Workout clothes, Bluetooth speaker, sound system. From my mama, some spices, olive oil, and all that stuff. Very nice fancy tea sets. Pillowcase! Because my mom knows that I love white pillowcases. I got movie gift card. And something for the house and for the kitchen. That's all. Thank you for watching for this vlog. Thank you for watching. And everybody say bye!